वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिंधी पढ़ी। महिरबानी करे मुझे हिन चैनल के सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो ऐं शेयर कयो। असांजो अॼु जो टॉपिक आहे पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ अ verb form used to refer to a past action that occurred prior to another past action. ज़मान माज़ी कामिल हिक फ़इल जी सूरत आहे जेका कंहिं ॿिए गुज़िरियल अमल खां थियल गुज़िरियल अमल जे हवाले सां इस्तेमाल थींदी आहे। The helping verb of past perfect tense is had. Note the subjects take third form of verb or past participle V3 with them. For example, I had played a game, she had played a game, he had gone to the college, they had broken the rules, John had qualified the CSS. Sentence formation of past perfect tense. Subject plus helping verb had plus past participle V3 plus phrase या ऑब्जेक्ट। I सब्जेक्ट आहे, had हेल्पिंग वर्ब आहे, played वर्ब आहे, क्रिकेट लास्ट वीक फ्रेज या ऑब्जेक्ट आहे। I had played cricket last week. मूं गुज़िरियल हफ़्ते क्रिकेट खेॾी हुई। She had gone to लारकाना yesterday. हूअ काल्ह लारकाने वई हुई। You had read these books before. तव्हां उहे किताब अॻु पढ़िया हुआ। They had met tourists in France. उहे फ्रांस में सियाहन सां मिलिया हुआ।